Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu muslimat NU dan juga seluruh jamaah, wabil khusus para panitia dan pengurus Masjid Anugerah. Alhamdulillah, ia kesempatannya situngena yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru Masehi. Jadi wasangi situnganna yang paling pokok yaitu kilalana atau tungangi introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kuipak bicarogi ikapesa ia lewe atau makada iranna-rannai atau tungangi. Iya, jadi situnganna ia ko angka tau toli ranna-ranna ia tu tunganna ranna-ranna i kehidupanna, insyaallah ia tu tawe madari makanja pakalinonna nasabak najagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang alena tau matappa na denis sang yonron na kumati tau macilaka gitu. Jadi iya tu idi wat dingiris sang onron ko tau mate. Ya na tau matappa mo. Wat disanis sang yonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka dapat kuicarana nawanawai ni gare mapamula ki kalau lolatu mata ke game gado sai pigau na ya decing mako miro na idi jamai dia namun kita lupai nah to dalam sehari-hari mana tingaran lalan nasi ulang maga kehidupan tak ya banaro irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ijama na ya decing kangang kadalelena nigi tau mega decing na ya jana ya na tu tau salama. Tapi di tau mega jana na ya decina itu macilaka na ya. Ya makare guru takalisiden reng almarhum ya kusiratu dece munasera pulo nasera jamu salama mo po pasi salaci di moy ya biana rekomega masalah siratu ijana nasera mi pulo nasera decina sabara no ya na tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cede pekui carana nawat dinalah nasaba magai pengadilan di akhirat begitu. Angkamu isukuru kangi di umat na nabita na sabak matandre nilai na kodece yakibwa ya kotomakibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala iya kodosa cidi yakibwa cidi tomi nilai makiro yana riasa pamase jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lengi pamase. Nah ya kotome salama kak dua lalat to ona makade ko matana ijae na maringat decenge peko carai atau salama dua kemungkinan ya kotannya jae mu kurangi decenge mu tambai enggak makamiro kapada kotoma timba to kiri kanan ya ko matana isa belah kanan ya kotomelok idi mani ko meki patanaki sebelah kiri ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ayan tu ampai oko agama dua angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae angka tu ya beramal baik. Nya na tu ampai makada
wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadeceng tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibua anu masalah cik di dosa tapi kau usahakan ginagana 2 DC takibua kamakiro ya na tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik nayiro ya sang ngedeceng aja tabatasi maka ada mas sempaja patay na yasang deceng masidak ka patay na payasa deceng de yero pesang ipapi deceng maka ya ka namuyin law doang ang itawe yan natunang ka mapak guro ng itaw pandrite maka da iya ko bunga moto ko talu taw bunga mite ilaw doang ang manang bunga isalay boleh nang kataw yewa sidup pamalalay ilaw doang ang mudah kasi nang kadali na nawat di masapeda ang katawita balu mudah po kasi tas lempo yang idali na mamagi-magi na tarala balu-balu na ang katawi sa joka po tapalampiro muro na tapadisingan talu taw bunga ita ilaw dongang yero magay sitongan na rewolok kwidi yero nasaba ang kako iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na nayero pa dongang ero ni lawero denis sangero tayo dongang malaika mangilok ko po Allah Taala jadi malaika malapor ko po milaw makada talituy po pada ni lawang ero sila surat na jadi itu ampai makanjala da to ko ilaw dongang itaw yan to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi balibola mo milaw do nga sogi mereka pamilaw doang aku iko itu iya jadi maka ta pandrita yan mo ilaw do na de na mero bararte ingkalaway ko pa doang mo tawe na milaw doang puangi pamatu malek ko iko malaika pamilaw doang ako yo puidi madari besa mo tilaw doang balibola ta sogi kada po tapasogi balibola ko iya mi may ka makukuha na senjo balibola itu jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapay may matutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro, ya matutu ko to siruntu tapat tumadre salang assalamualaikum. Magdo ka assalamualaikum. Assalamualaikum. Kada ki po talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasibi po wabarakatuh tapak barakah kang ipo ngatutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay bere salang. Tapi makukuha kita lele ni memota mabola nanti dia tu nak bersalah lele bersalah nak maka Assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan ngegare babu. Iya je tu makanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro kode nagaga puramana ni baca Pak Dongan sebelumnya matinro. Pak Megai tu Pak Dongan kotomelo matinro. Ko parenta itu mapamulay mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut pura yero ibaca ni suratul Fatihah akapa kulallahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu napa kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam mim kahumul muflihun napa ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tangana tahaya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24 magay iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan nga matenga nasaba makadami matina bitta annaumu ahul maut iya tu tinroy masilas surang isi bawa amatenga jadi yan ang katutaw melo matinro iya na tu onrog tu kotomelo matinro ina okon itu ya guru itu nga yasangay amatenga iya na tu ampay ang kalalo tu taw pandrita makada guri amatenga pa iya tu taw matinro itu mako tu cuma ini ya matinro
Iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate di. Itu jadi padahal sebenarnya iya tuh tinro makan jalan dan apa? Iya tuh tinro itu angkat tuh tinro makai apalang. Jadi sia kita tamatinro lai hitungi masa pajas sunnah. Kaya yaro nareko angkat tau makadame kak matinro masija supaya moto kak matu masam pajam peni. Jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajas sunnah. Itu tinro makai apalah. Jadi maka dah mereka matinro masija bije tate si di matu tate dua moto nama tahaju. Tinro na tau makai itu Pak dihitung sholat sunat. Ina ro tinro makai apalah nasabak tidur untuk ibadah. Iya ni ko makademe tinro masija supaya moto manonto Pak golok matu salah ya dena pader itu si salah. Iya mi na melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasana namo ramalangi itu make palato na sabab makada moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh. Jadi iya na tu tinro na tau make itu terhitung masam pajas sunnah. Jadi aku patajangi matinro ireke ngi masam pajas sunnah patajang. Kemudian yang kedua tinro yang makai palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kekayasam pure masam pajat tahajud nama tetek dua ni na selesai masa tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na lima na tama subuh maka da mejo matinro istirahat mata koki sa di masam pajang matinro istirahat untuk masam pajat subuh. Ireke to sampai pajat sunnah ya tu. Itu tidur ibadah jajaja tak kada ia tahu matinroy de gaga de iya tu tahu matinroy wat dia tu make apalah napa ni de tu gaga dosa na te ko matinroy engka ga tahu matinro dosa de gaga dia ga tahu matinro mak belle nalenya tapi aku masam pajang ite di madosa maka dapat kuyasa malampe baca na imang na tu 5 seming betul na roko no apa cau ni tetau itu termasuk itu. Jadi iya tu ampai tau matinro ini tu tau deka dosa na. Iya na de na tinro tewan di mapuasa ite wan di sama dosa toli ka jili-jili. Sini na ada na nontong gimana na itamana makiro. Jadi iya tu ampai tinro angkat tu tinro make apalang. Iya na ron na apa iya ko to melo mak deking ais na megay gaji umur tak dengok ko tinro. Sejangi matinro. Ko tate aserawan ni tatinro. Na tate apa pitoto na ruah tu jangi. Tare ke ni gare arwa ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili manoto yan ang kataw mako tu Pak tate serawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw ngumuru na 20 mi arwa taw tu megang itinro na nanya tu na iya itare ke ni gare jadi yana tu ampe masyarakat dena siaga na reko sampajat mi taranuangang dena siaga palanna akan sana dena siaga tanah waktu ipake makasibir dena siaga pada nama sampaja mangaribi ki na talima mi manne itu manne dena siaga mati page sampaja namanya itu manne depo sampaja pada dia diperingat masampaja ni ngerang tandaran barasingan ite nasalani ro barasingan dikataw ko tanya sampaja ro ini nulis sukue ini makamiro jadi iya kotannya pak kasih bilang bantu kiman rasa ki iya na tu nak kada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na deme to baja ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capu ni itu jadi iya na tu ampai maka da usahakan inang ka pak kasih beta manenungang namo otomatis tamato pahalana kaya ganaya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maki itu ya itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampa mi kegasan pasidak ke cinampa ya ko andre patapulu mesona jadi pak galung pak dara melo ki salama aseta apa andre ni patapulu nama ko itu tomo total dolo melo ino galung mapamula mabaca pengi na pandripu iman nasawai makupu iman pandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mak baca sih na iya bine bede na siulang itu pura si matu ya tu mak baca sih mandre sebaru mak baca sih mesino galunge mak baca sih sitongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongi na panandre andre na pak mancaji pak dongi mancaji salama iti tegere mak galung de na me garacu na pake na dupa sena yo po makoko atau hais angka mana ni rupa na racungin na deje na may jaji. Pak namo to kasi sede to na nilaw do
Ya satu kasih sini lodo maka dah kung kanya sebe nasa magi-magi kasi nasa lama ase natin nawat ito loma daros nang katilulungan ya makoko tau kasi si ko lalu nasa nyanyaman to sugi apa makana ni nyanyaman to sugi tat dengi pak dogang nah itu saling mendoakan itu ampai pitu tau kasiasi milau dogang nakala patapulo tau pandrita tu kaji sapa ki ko kampung kung katau de ganana tani purana mabay ni malakay na de ganana tasuro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakay ko jumai napatasuro milau dogang apa pitu tau kasiasi milau do ko jumai itu nakala ko patapulo tau pandrita milau do yero tasidakay tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tahu madareke ya Pak Makatoje itu gak tahu madareke ni kasih gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana tu limelo elek bantuang indok dareke ni asannya tu penat din nami de nami ganna kami tahu makotu Pak cacapu kolino itu tahu makai dareke cacapu de meto iya jadi usahakan aja tak dareke Pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ki po ngala taala mak dalari mareni yang itu sampai kong ke masalata alaki wajen ne tasuju masampaja ya teh makoko kong ke masalano ko mi Facebook na taro apa tama tapanoki ko statusnya aga nasa aku menyesal wah argi makada hatiku pecah wah napa natari gambar lope-lope repak angka na tahu mak puji mak ganggu nasa sabar sai wah iya tapi dia tahu nak ibu-ibu muslimah na pasal tangan deh iya banyaklah beribadah kepada Allah itu penting kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu tapan nenungang termasuk yang nak salawat itu salawati bil qulub ta baca-baca ya roh masari-sering ta baca aja mau talak dai makanya matu bali bola ta wae malasannya bali bola aku boleh pengajian itu karena beti sarapa assalawaki magi ieu tu salawati bil qulub Pak Burah ia ko angkat tahu tu 5 kali lihat papena dina madari bak barab barona cede-cede tasela-selang kata makotu madari mak barab barona dia namanya matinro abu mimonina gaga tasela si ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil qulub yaitu Pak Burah yaitu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yalengi cahayo kilalanna atinna jadi itu maka jaladah yaitu salawati bil qulub betul kan ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, ta baca-baca salawati bil qulub Pak Burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na lo ta baca ta sapu-sapu luna Pak Burah itu. Aja nih ya pala bawa maka dia yang dipakai ke tolong majelis taklim. Allahumma sholli. Ya kok kibulana dia pakai. Justru yang mimpai Pak Guru kina sabab Pak Burah. Makiro pada ilona tu ini ustaz se pada ilona doktoro enalemi kadang ka Pak Burah resep nama ko ye latu bolana de nandrei dena sautu ya makiro jadi aja tala bawang ya ro tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko wae na patawarung na patinung ang katoto to biasa bawe loko sa dena mimbara ko jumai katuti wairinu nataro ko sa dena mimbara na mode tabaway ya banaro ko juma ya nakatok batako masige tabaca niero talay Pak Burah nanyam itu napake to padre terior akapitu na baca salawati bil qulub ya nang kataw nasawe la sala sama kalelyange maka dari istilah la sasilele maka de ogi na lele samo-samo na sangi iya na rota pake itu salawati bil qulub itanya salawat sembarangnya tu taunakan nastaro laiburai oko nabita salawati bil qulub itu jadi Pak Burah lada tu ikong katau mangilu-ngilu tu maka madari madarem-rem ngane ta baca-baca ya ruta sapu ilawi barakana nan ci Pak Burah itu bil qulub itu aja nih baca bawa mau di ya alami majelis tadi Allahumma sholli dia nang kana baca ko lati bolana itu jadi tidak itu obat itu ya Bu
Iya kau mata-kotak kau kasading. Kau mata-kotak kau nak makan deh, makura-kura istirahat nak. Iya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik na mulai mana gitu. I makura tu salawat si batu-batu mana kecuali itu nala mana tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Atie lasana atie Pak Murid nang kata toli masuk sapa penadina komade ceng ita we lasati itu tak baca. Pak Mega Toje itu tahu, mapostingi makanan teh, lalu warung teh manre, na foto ko HP na pada pendek, apa makan bil dia tiacang, melu sia tiacang mapendek andre, ternyata we melu yacang, alina malah sati, jadi iya baca itu Pak Murai itu,